ขังคาอันนี้เบอร์ไม่อีเวสทุดิกก็สวยกันละทิ้งเลยทุดิกอันนี้ก็สวยที่ส่วนอีเวสอาคารทุดิกก็สวยติดตา Deputy Chief Minister จงจ้างไว้จ่าเจ้าปจงจ้างค่ะเฮ้ยตัวนั้นเห็นโลกยุคดาเห็นลุดเมียกนี่ถึงกันเชียค่ะเขาจะอีทุสวยค่ะอดีตไงทุสวยก็จะใส่ในดิกขจรจังง่ายจอลปันนักกงเสียมน่าไอรุกน่าอมเนียสวยจุงจางอโมพรุตัวปุAssembly Speaker ลุยปุลรินเลียนาไซโลจุมิโซรัมสการิน ACB เนน่ะทุบวยเสียมสักพัลนะ prosecution sanction อเปZonet to Dondanin he to boy he ACB Juan a chui zo to khatwa Vigilance Department in to boy siam saphal na apek to bokawangin Lalrinliana sailo chu atul hunaman thei ania heti rual hian courta Anticipatory Bail di lawangin anlaman re lawa he thil thenga hian subcontract piro mon pui zadeng khozol din tharveng poin ACB a thu boy a thelut ve boka Mizoram Sarkarin thu boy zia lu phal na apek ta kawangin thu boy hi changso ka chui ani theina na ukil tekal tang malak atum nia thu donani Clear tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai kabuk chawa mahun lo om zel tura pathian mal som na le om puina te ati changna te in chan zel theinan du sang na sang ber kahlan bok chawani ole video masalama khan kan ramin masona kong azo chan thu te shruai tu thar kan nei ten ti tak zetin na an toka mi pui moral po siam tharina om zela kan ramin a thazonga masona ro pui tak kan chang chhozel don ni inalang ta pathian in kan ram hi ani dan turin atung ding chhota zel mai hi avaro pui tak em kan ti em ni kha ole kan shroi tu masa te an zaum em ema chuti rual chuan keini lo soive pha khau lo le kan ti thei hau lo ral khata changa kan rin hel thin te mai chana kan shilngam hau lo le an hriat hlau ru tak chung sia kan lo sei sep thin te kha atak ram achang chodon ta nge enge kan hun tong zel tur hi kan hreta hau lo mai le Avoin many som pakhat sang ni som ni paruka hian khotlir news chuan health minister te po lo ni to a assembly speaker hial te po lo ni to Lalrinliana sailo laka Mizoram sarkar chuan prosecution sanction ati chuak tarup mai le mi pui kan thumun fo thailo angin prosecution sanction anti chu enge ti te po hrethiam lo kanom le nuk mai thei chu wangin dan shami kanilo mai pi alama hriat na tlem hlema se ka hriat ve danin karon soi fi anga alo dik hlel dewani chuan comment section lama in lo safe mai donania prosecution sanction hi apoi mol tuka entirnan sarkar official chin officer te politician ramshroi tu te hi apong apuin chuingot thei kha an lo ni lawa state home department lamin chui theina prosecution sanction hi ape ka ngai thina ni tuna po hian Lalrinliana sailo hian ngai zol kong chungchanga asum don za te awang khan ACB a complain kum sang ni somni pania khan an lo thelu dai to a khati laya sarkar khan chui phalna prosecution sanction hi alo pe chuak silawa tun sarkar hian ngun takin angai tua thil dik tok lo om nge nia a hriata ka wangin tu boy siam sak phalna chui phalna ani berome prosecution sanction order chu April ni somni pathuma khan alo ti chuak ta ani ka soifia tok lo mai thie min lo ngai dam don ania ti khan prosecution sanction omzia tle ma zong chu kan hriat ve thei pha mai theya kan lo hrethiam chi alowa kan lo soifia thiam tok lo dewani po in minga idam na ka dilani ole tuna chuan khotlir news in ati chua hi ilo ngai thlam saber ta ila chumi zowa zonet lamin apuan dan kim chang kan ngai thladon nia Mizoram sarkarin Lalrinliana sailo laka prosecution sanction ati chuak khotlir news meni som pakhat sang ni somni paruk atia khozola changa ngai zol pan na kong pui siam na eiruk na om nia soi chungchanga amo phurtu apu assembly speaker lui Lalrinliana sailo chu Mizoram sarkarin ACB nena tu boy siam sakphalna prosecution sanction ape komin April ni somni pathuma vigilance secretary Dr. YLN Redian hriatirna ati chua talan ani danin Lalrinliana sailo hian tuichang bial tu MLA ani lain khozola changa ngai zol pan na kong pui flexible pavement manga siam tura athunei na mangin na hi apea he na thona tan hian cheng noi somruk panga apuk thule apung nen cheng noi zarul angai thu asoya hemi nu hian contractor pikolin lalsang puile subcontractor pirongmon pui zadeng hne na tangin cheng noi som ko pasari singriat le sanga adong nia soi ani
thu buai chui tu SCB in Lalrinliana sailo laka thu buai zialu phalna an dil chu Vigilance Department in uluk taka azir chian nuwa Lalrinliana sailo chu thil diklawa ai nam noi ngai nia alana wangin alaka thu buai zialu phalna hi ati chua kani ole khabichin kha khothiam niu satanga kan hriat theichin chu aloni ta tuna chuan zonet thule la kim chang taka apuan na hi kan ngai thazui don ani Khozola tanga ngaizol pannakong siamna airukna a omnia soichungchanga amo phurutuapu Assembly Speaker Lalrinliana sailo chu Mizoram Sarkarin ACB nena thubuai siam sakphalna prosecution sanction ape Khozola tanga ngaizol pannakong pui siamna thil diklo omnia soichungchanga hian West Elngur sailo chuan kumsang ni somni patni khan ACB a FIR theluta hei ACB in an chui zuina thil diklo omnia alana wangin Lalrinliana sailo laka thubuai zialu phalna le charge sheet thelu phalna chu Mizoram Sarkar an dilangin Vigilance Secretary Dr. YLN Reddy chuan kumin April ni somni pathum khan Lalrinliana sailo laka thubuai siam sakphalna prosecution sanction hi ati chhuak ani Sarkar lekha atarlan ani danin Lalrinliana sailo hian tui changbial tu MLA ani lain Khozola tanga ngaizol pannakong pui flexible pavement manga siam tura athune ina mangin na hi first class contractor pikolin lalsang pui mingin abial chungmi piromon pui zadeng Khozol din tharveng nena subcontracting apea Lalrinliana sailo hian he na thona atan hian chengwai somru panga apuk thule apung nen chengwai zarul angai thua soya thubuai chuina atanga alandanin kumsang ni som pasari jon ni somni pasari khan chengnoi somni pathum sing khat le sang ru chu pikolin la sang pui bank account kal tlangin zote art movers ne na pe kani a heba ka hian Assembly Speaker ani lai kumsang ni somni khan chengnoi somruk paruk singria le sang khat chu pikolin la sang pui ne na tangin a personal assistant PH Valeru article tlangin a donga sumhi trumni kumsang ni somni October ni riata chengnoi somnga le kumsang ni somni October ni soma chengnoi som paruk singria le sang khat pe kani a heba ka hian subcontractor piromon pui zadeng chu alon rul na pungnen chengnoi somru panga petura ati angin piromon pui zadeng hian chengnoi somnga pali le sing ni chu Lalrinliana sailo ne na ape a heti hian Lalrinliana sailo in he na thona atanga sum adon zong chu nuai somkwa pasari singria le sanga atlingani hemi chungchanga hian ACB chuan Prevention of Corruption Act le IPC section 409 mangin thubuai aziak luta he thil thlen lai hian thubuai mo phur tu Lalrinliana sailo chu sarkar mi poimo ani awangin alaka thubuai ziak lu turin ACB chuan sarkar phalna nei angai angin Vigilance Department ta thubuai siam sak phalna prosecution sanction adila ACB dil na hi Vigilance Department chuan uluk taka azir chian nuwa Lalrinliana sailo chu thil diklova ai nam noi ngei ni alana wangin alaka thubuai zialu phalna hi ati chhuak ani zonet thudon danin he thubuai hi ACB chuan achui zo thokhat to a Vigilance Department in thubuai siam sak phalna apek to boka wangin Lalrinliana sailo chu atul hunaman thei ania heti rual hian court Anticipatory Bail dila wangin anlaman relova hethil thenga hian subcontract piromon pui zadeng Khozol din tharveng poin ACB a thubuai thelut ve boka Mizoram Sarkarin thubuai zialu phalna apek ta ka wangin thubuai hi changso ka chhui ani theina na ukil tekal tang malak atum ni thu donani Mizoram lar sak chuan PMGSY hnuai Khozol tungai zol kong siam na asung ti ching pen na thubuaya in nam hnuai ku Assembly Speaker Lalrinliana sailo le thubuai zialu le ama chui phalna ape Mizoram Sarkar Vigilance Department chuan thupek ti chuakin ngai zol kong siam na sung ti ching pen na in nam hnuai ku Assembly Speaker Lalrinliana sailo chui phalna Mizoram lar sak na pe ti tar lagin governor chuan he thubuaya in pu na le thil sang te ai fian to Lalrinliana sailo chu dan ma ashwai ni se atia he thubuaya hian thil swai ti to dan sang hnuai shem na pek ani thei nan le court in thile NFR rel na akal pui thei nan ngai zol kong siam na chungchang thubuai chu zialu a chui aren ti thu tarlan ani PMGSY hnuai Khozol tungai zol kong siam na a sung ti ching pen omnia soi kai hnuai kong siam to Roman pui zadeng chuan September ni som pali sang ni som ni paruk khan Mizoram lokayukta First Information Report FIR alo thelo to a hethila hian Assembly Speaker le Minister Lalrinliana sailo ba ka PWD lama inham hoi an omasian ani awangin chui saktorin angen hethu bai chui phalna hi Mizoram Governor chuan tun hai khan pe in sung ti ching pen na a inham hoi po Assembly Speaker Purina support ma a shwai turin thutuk na asiam ta a hmi chungchanga hian FIR thelu to Roman President chuan Governor and Prosecution Sanction ati chwata ka chuan he thu boy hi chak zo ka chui ani theinan aukil tenen malak antung nia thudon ani
Wan to chin again khozol to ngaizol kong siam chung changa hian ngaizol all NGO and VC coordination committee chuan February ni somhe pakhat sa ni somhe pani khanung oilo na alo lan tir to an ko kong siam na thok tu subcontractor chu in the chuak tur le contractor atana ruat ngei emo athok zo thei ngei tur emo in atho anlo phut to ani Mizoram Sarkar chuan Assembly Speaker Lalrinliana sailo chu Eruk na thubuai kai noya Anti-Corruption Bureau SCB nena thubuai siam sak phalna prosecution sanction apeta a he thu hi meni som pakhat sang ni somni paruka khotlir news in atalan danani he thubuai hi khozola tanga ngai zol pan na kong pui siam na flexible pavement kong nena flexible pavement kong nem na thona thil diklowa omnia riat wanga chhui ania thil thleng langsar zual chu anhuai mi ang hi ani Lalrinliana sailo hian tui chang bial tu MLA ani lain athunei na mangin he kong siam na hi ape chuak nia riatania hotupa hian he na thona tan hian chengnoi somruk panga apuk thule apung nen chengnoi za zeta rul angai thu soya ma se he na thok tu contractor le subcontractor te hena chang hian chengnoi somko pasari singriat sanga zet adong nia riat ani thung kum in April ni somni pathum khan Vigilance Secretary Dr. YLN Redian riat tina ti chuakin Lalrinliana sailo hi thil diklowa ai nam noi nge nia alana wangin alaka thubuai zelu phalna hi ati chuak ta ani he thil thleng hian Mizoram Sarkarin eruk na dawatum hle ti ata langa speaker zom taklo ni toma se dan ma chuan tu ma an chungchuang lo ti nem ngetin SCB in uluk takin he thubuai hi an chun zom to don ani he hriat tina hian mipui mimir hnena rin helna om thei sang te kota fin fian ane na thlen don awangin Mizoram politics a mason na poimo tak ani nge yang kan ram hruai to hluite atangin Anticipatory Bail ti thom kan hreta zut mai hi anui za thak hau lo maya subcontractor piro muan pui za deng ngei point FIR te po alo thelut ve bok nen kan ram hruai to hluite hian case an nei chho rup mai ania mi fel tak nia kan hriat Lalrinliana sailo po alo bang bik lo tina ania hetiang ani si chuan thil kang kai zel turo omdonem kan hri chho zel don ani hi he thila hian opposition te hian engma soitur an nei lova achan chu kan kut phuar ani lai hian min chui ro se an tiam ni kha an ma ni ngei an lo indel kil to a chuwang chuan corruption kai noi thil reng a hian soibuai tur an nei lovin ka ria ole eng poni se atop lam kan lo nai don to mayanga dik taka thil ti tumna politics chu adana dang ta zar maya pathian at na po hen phalo mishing te hi kan lo wachapo tak em tirau Lalrinliana sailo ngein za zaina dik ati thu te kha kan riem noi za fangmano ei chung changem ni kha kan kut phuar ani lai hian ti thu han cham chu te kha achapo thak emin ka ria soi ve tur wanga a sailo tu te zok zakin kan lo kim ki thin ani kha tuna ero chuan pathian hruina hnuaya dikna tungding tu sarkar hian a hruai tu pathian finna an ma chuan zel don sia eng tak chulo thleng zelang mo kan lo thlir pau aniang chu khongai takin comment section lama in mudan ngai dan te minlo talan sak theu turin in khongai na ka nge ne kan du tholuata in poi kan lo soipal awmani chuan in mi ngai dam na ka ngen ngal bokani like comment le share te tin min subscribe lo point minlo subscribe theu turin in chan puina ka ngenin ka deal tak meu ani e